raja di keluarga namin, raja stopul, pagkasan hari masuk tutup, ipatna. Mulutumpe, sa unang nabuhay, tarpatukan namin, inataruan namin, inalaw kasangapon, dihamok raja di keluarga namin. Asa lahonan namin atan tua raja ulon. Asa si titik mas gompa golang-golang pangarabut na. Tiik sa tadi pe nabuhay tarpatukan namin. Amanta di Batama na mangupak pasu-pasuna. Matutu. Oras mali kita sa dulong na pagima. Ano ito eh? So why dyan ni sektor? Simula sila lagi. Simula sila. Bulan-bulan ikan mo. Ulo dihamong nga sa luna. Dihamong ka pamurong namin. Ilog solusyon na markes tayo zol O ako pamurong tondong namin. So kami nang dihamon guru namin asa dok na kita tutu di